jedan deo pristupa partizanskom pokretu i potpuno se uklapa u taj partizanski pokret. Dakle, velika prednost partizanskog pokreta je bila ta što je bio centralizovan, što je bio dobro organizovan, što je imao kao osnovu jednu prekaljenu partiju, ilegalnu komunističku, koja je delala na celom prostoru Jugoslavije. To je bio velika prednost, odnosno suparni četnički pokret. Četnički pokret se stvara ad hoc. Vidjeli ste u Srbiji kako se stvara. Nije Draža znao kad je pošao aprilski rat da će on biti vođa gerile. Mnogi ga i ne slušaju od njegove komandanata, ni u samoj Srbiji, a kamoli van Srbije, gde oni, ti četnički lokalni komandanti od Popa Đujića, Dinarska divizija, preko Pavla Đurišića u Crnoj Gori i čitav niz takvih komandanata, samo formalno priznaje Dražinu komandu, u stvari vodi neku svoju politiku, a ta njihova politika je sličnija Nedićevoj politici u Srbiji nego ovoj što je bila Dražinom tom otporu.